U nastavku jutra govorimo o organizaciji Osmijeh za osmijeh. Dakle, možda ste se i prisjetili kada sam joj kazala Osmijeh za osmijeh da smo i mnogo puta govorili o ovoj organizaciji s obzirom da je vezana za mlade. Zadovoljstvo mi je ovoga jutra da pozdravim u jutarnjem programu Tahira Žustru, PR organizacije Osmijeh za osmijeh. Dobro jutro, Tahire, i evo, dobrodošao. Evo, puno puta smo pričali o organizaciji, svaki put ima nešto novo. Želim stvarno da pozdravim sve vaše gledatelje koji su ovoga jutra, ovog četvrtka uz program Radio televizije Tuzlanskog kantona. Dobar povod za gostovanje, nedavno ste dobili prostor dakle, u Domu mladih Tuzla i kada mladi dobiju prostor koji ne moraju plaćati, kada dakle, imaju mjesto gdje se mogu baš onako organizovati kako to mladi znaju, a kada govorimo o organizaciji Osmijeh za osmijeh, znamo da su mladi itekako aktivni, da znaju i da imaju viziju i da idete dakle, u nekoliko smjerova i segmenata kako biste evo, tu organizaciju podigli na jedan veći nivo od volontirskog dijela gdje evo, vam daju puno podršku mladi koji do sada nisu bili uključeni u organizaciju, nego evo, dakle, gradska uprava je prepoznala upravo ovaj radio, ovo sve što sam ja nabrojala, pa ste i dobili prostor. Dobro ste počeli. Itekako treba spomenuti kada mladi ljudi dobiju prostor koji mogu besplatno koristiti, jer evo, nažalost, u takvom smo društvu da je to danas događaj i itekako velika vijest, što u svijetu baš i nije takav slučaj, ali evo, Bože moj, pravimo te korake, ako ništa sitne korake. Bar u tom dijelu napredujemo. Tako je, u napređivanju zapravo uslova za djecu i mlade, što u našem gradu, što u našem kantonu, kada su u pitanju njihove slobodne aktivnosti. Evo, organizacija za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh je još početkom 2015. godine dobila na korištenje prostor od gradske uprave u saradnji sa javnom ustanovom Domu mladih Tuzla. Zapravo, potpisali smo sporazum da trebamo napraviti od magacinskog prostora, prostor u koji će mladi željeti da dolaze, gdje će mladi željeti boraviti, provoditi svoje slobodno vrijeme, družiti se, educirati, neformalno se educirati. Mi smo se prihvatili tog izazova i evo, na početku 2016. godine imamo prostor koji je itekako funkcionalan, prostor koji je itekako primijećen od strane mladih i prostor za koji mnogi kažu da svaka čast, djeco, nismo ni znali da ćete uspjeti u tome. Evo, kada govorimo o prostoru, 68 metara kvadratnih je u pitanju, to je magacinski prostor bio na početku, a sada je to prostor za mlade s lijeve strane kada se uđe na glavni ulaz u Dom mladih, tako da unutra imate sve što vam je potrebno da održite određeni seminar, edukaciju, druženje, sastanak sa vašim timom ili određenom neformalnom grupom, tako da sve ono što je pratili smo, što je bitno i potrebno mladim ljudima u ovom trenutku mogu itekako pronaći u prostoru za mlade. Upravo ovaj poziv je za sve one organizacije u koje su uključene mladi. Svakako, svakako. Ono što smo mi itekako podcrtali, što svaki put ističemo i dajemo na važnosti jeste da prostor apsolutno besplatno mogu koristiti sve nevladine organizacije i neformalne grupe koje u svojoj upravljačkoj strukturi imaju isključivo mlade ljude do 30 godina. Oni već preko 30 godina ne spadaju u našu interesnu grupu i na taj način mi njima ne možemo izaći u susret da im besplatno damo prostor, ali sve ove grupe koje su, možemo kazati, popriličan je broj grupa koje su itekako primijetile prostor i koje su zainteresovane za njegovo korištenje, mogu doći u svakom trenutku, mogu rezervisati svoje što jednokratne, što dugoročne termine, tako da mi ćemo njih uvrstiti u naš plan i program zapravo rada, raspored aktivnosti u prostoru za mlade i nema nikakvih problema kada je u pitanju prostor u kojem oni trebaju nešto dobro uraditi za sebe i za ovaj grad. Jesu li mladi stalno prisutni tamo u tom prostoru tokom dana ili kako ste se tu organizovali, kako bi neko došao da se informiše? Zapravo u sklopu prostora postoji kancelarija naše organizacije, tu je sada, evo, odvojili smo se na neki način i fizičke od fondacije Tuzlanske zajednice koja je nas i osnovala i pokrenula cijelu ovu nevjerovatnu priču. Sada je kancelarija organizacije Osmijeh za osmijeh u prostoru za mlade. Dakle, tu uvijek ima neko od naših volontera ko ispunjava svoje volonterske sate, tako da je prostor dnevno otvoren preko 6 sati, tako da vi, ukoliko u ovom trenutku dođete u Dom mladih u prostor za mlade, neko će vam sigurno otvoriti vrata i poželiti dobrodošlicu, tako da s te strane mladima pokazujemo da su dobrodošli u svakom trenutku, da samo trebaju preduzeti zapravo taj prvi korak, javiti nam se i kazati treba nam prostor. Kada si već spomenuo mlade, odnosno volontere, preko 50 ih se prijavilo na posljednjem konkursu, je li tako? Tako je, evo,
na konkursu koji smo mi raspisali nedavno i koji je već i zatvoren, obavljeni su intervjui, mladi ljudi su već počeli sa radom sa djecom i mladima u naših 10 sekcija. 55 osoba, mladih osoba je pokazalo želju i volju da želi biti dio organizacije 8 za 8. Mi smo oduševljeni tom brojkom iz razloga što danas u ovom svijetu sivila u vremenu u kojem niko ne želi raditi džaba jer voli džaba sjediti, ležat. Mi smo oduševljeni tim i drago nam je što sada imamo nove i stare članove u našem volonterskom timu i tekako da se povećava interesovanje mladih ljudi da volontiraju u našim drugim programima poput Dreamcatchera, multifunkcionalne trening kuće za mladi Labirint, ne znam nija, tima voditelja sekcija 8 za 8 i tako dalje. Također ste raspisali konkurs za idejno rješenje logotipa organizacije i to želite da promijenite u novi prostor, novi logotip, novo sve. Nakupilo se svašta nešto, dobro ste to spomenuli. Raspisali smo zapravo i novi konkurs sada koji je otvoren do 15. marta, da mladi ljudi, odnosno svako ko ima imalo dara za kreiranje, ne znam, za IT moment, za dizajniranje, grafička rješenja, da se prijavi na naš konkurs, da osmisli novu grafičku rješenje kako će to izgledati naša organizacija, odnosno po čemu će to biti naša organizacija prepoznatljiva. Evo, naš smajli, vjerujem da su vaši gledatelji poprilično upoznati. Na neki način simpatično, hajde da kažem, proganja sve mlade i djecu u ovom gradu i ponosni smo na njega, ali evo, poslije 5 godina postojanja naše organizacije, poslije našeg malog jubileja od 5 godina, smo donijeli odluku u upravnom odboru zapravo da želimo promijeniti i vizualni identitet kako bismo sada bili još profesionalni i na tom polju, budući da smo itekako prepoznati kao respektabilna organizacija u radu sa djecom i mladima. Konkurs je do 15. marta otvoren, koliko mi je poznato. Tako je, kada je u pitanju logo. Logo, da. Tako da se svi mladi i oni nešto stariji, zašto da ne, mogu prijaviti sa svojim idejnim rješenjem, je li tako? Apsolutno. I kako će se to sve završiti? Ko odlučuje koja je ideja najbolja? Pa zapravo imamo komisiju, odnosno imamo članove upravnog odbora koji su izvršno tijelo u organizaciji 8 za 8. Na neki način su dijelom oni ti koji donose odluku, ali kada oni izvrše taj proces selekcije i selektiranja svih dostavljenih i prikupljenih grafičkih rješenja, djeca i mladi koji učestvuju u radu naše skupštine, koja će biti tamo negdje krajem marta, početkom aprila, će svojim izglasavanjem, dizanjem crvenih i zelenih kartonića zapravo potvrditi koji to logo želi. Jer mi sve što radimo, prije svega pitamo naše korisnike šta oni žele, da li oni odobravaju to ili ipak da tražimo neko novo, bolje rješenje. Evo, iskoristio bih priliku, vjerujem da biste me i to pitali, da imamo noviteta na polju i multifunkcionalne trening kuće za mladi Labirint. O njoj smo itekako pričali. Evo, na neki način Labirint je pripremio aktivnosti koje se reflektuju i na prostor za mladi o kojem smo pričali evo na početku. Do it yourself je nešto također novitet u našoj organizaciji, da mladi ljudi imaju sada i zapravo presu na kojoj mogu napraviti svoje majice sa svojim dizajnom, printom, da vi sada šta god da poželite da imate na majici, da to možete imati bez problema. A mogu i badge dobiti. Tako je, mogu i badge uraditi i to po izuzetno pristupačnim cijenama, ali bitno je spomenuti da mi ovo ne radimo u komercijalne svrhe, nego ukoliko vi želite da imate majicu sa printom, vi možete doći i za 8 maraka dobiti majicu sa vašim printom i majicu kako vi želite. S tim da tih 8 maraka direktno ide u fond za unapređenje uslova djece i mladih u našem gradu, za poboljšanje aktivnosti, za obezbeđivanje materijala. A gdje se to sve radi? To se sve radi u prostoru za mlade, ulica Dragiše Trifkovića broj 2, dakle prostorije Doma mladih. Da, u prostorijama organizacije 8 za 8. Tako je. A ono što je jako bitno, Tahre, da ste se nekako približili mladima, mislim kada je prostor u pitanju. Da. I mnogo znači što ste kada su prostori u pitanju. Da, i kada je lokacija u pitanju. Mnogo je bitno da ste sad u sklopu Doma mladih i Dom mladih i organizacija za djecu i mlade 8 za 8. Tako da će vjerujem da je i to razlog zašto su se mnogi prijavili i mogu odvojiti vrijeme. Ukoliko je neka organizacija malo udaljenija, mnogo je komplikovanije doći i odvojiti vrijeme osobirom da se zaškoluju, idu na fakultet i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je najbitnije, da ste vi sad u svom prostoru, da ste imali razloga za slavlju, 5 godina je bilo kada ste ušli u prostor, tako da ste nekako objedinili, slavili ste vi. U 5. godini smo zapravo počeli ulaziti
u taj prostor. Sjećamo se još tog čišćenja generalnog, 1000 generalki. Ko vam je pomogao u tom dijelu, u smislu da evo, napravite prostor onakav kakav je danas? Moramo spomenuti zaista prije svega naše ljude, jer su naši ljudi, naši volonteri najveća snaga organizacije 8. za 8. A odmah rame uz rame s našim ljudima i volonterima tu su i naše partnerske organizacije, Fondacija Tuzlanske zajednice, World Vision, to su sve nevladine organizacije evo, koje su prepoznale rad nas kao organizacije koja se bavi potrebama, pravima djece i mladih zapravo u našem društvu, tako da su pružili svesrdnu podršku i na tom polju kada je u pitanju finansijska strana, kada je u pitanju zapravo ta mentorska strana, tako da možemo kazati da smo sretni što imamo takve ljude, evo kada je u pitanju prostor za mlade, ali kada je u pitanju zapravo i labirint, mislim da bi bilo malo ružno da ja izađem u dalje, ja bi se loše osjećao ako ne bi spomenuli sve uspjehe labirinta kao trening kuće. Kako je posjećena kuća? Trening kuća za mlade je 2015. godinu završila sa brojčanim stanjem od 450 mladih ljudi koji su prošli oko 21 zapravo neformalnu edukaciju, što višednevnu, što jednodnevnu. Tako da možemo kazati da je to itekako veliki uspjeh ako uzmemo u obzir da smo tek krajem maja prošle godine otvorili vrata trening kuće za mlade. Jesu li smještajni kapaciteti bili iskorišteni? Znam da imate dakle prostor za mlade iz drugih gradova Bosne i Hercegovine koji dolaze u Tuzlu, da imaju priliku da dođu, da prespavaju, da se uključe u radionice, 40. Tako, 40 ležaja, multifunkcionalna trening sala sa svom neophodnom savremenom multimedijalnom opremom stoji na raspolaganju svim korisnicima trening kuće za mlade Labirint. Također tu je kuhinja sa trpezarijom, 4 toaleta, dnevni boravak, prostor zapravo gdje se oni mogu zabaviti, družiti, stepenište, zapravo prostor ispred sa terenima koje koristimo zahvaljujući osnovnoj školi Simin Han, tako da je to sve ponuda koja ulazi u ono što mi nudimo zapravo svim mladim ljudima i svim grupama koje žele doći koristiti multifunkcionalnu trening kuću za mlade. Evo ja moram kazati da smo mi imali prošle godine i grupe iz Njemačke, imali smo grupe iz Zenice, iz Sarajeva, tako da su mladi ljudi Bosne i Hercegovine regiona, ali evo i Evropi na neki način počeli prepoznavati organizaciju 8. za 8. počeli su prepoznavati sve ono što mi imamo u našoj ponudi i čime se bave naši volonteri, jer mi imamo volontere na različitim programima. Evo, Sanela Karić kao koordinator trening kuće za mlade, zatim Vlasta i Semir koji se bave timom i radom sa ljudskim resursima, predsjednica organizacije, upravni odbor, razvojni tim. Zaista sam sretan u ovom trenutku. Evo, iskoristit ću tu priliku da onako sebično kažem da sam sretan što sam dio ove organizacije. Vjerujem da su i svi ljudi, moji prijatelji zapravo, koji su dio ove priče, uistinu sretni. I ko kaže da su mladi pasivni, kako mladi evo u Tuzli znaju šta hoće i koliko mogu i velika je prednost kada evo ostvarite kontakt sa mladima evo, iz drugih država i da kažete da, vi možete doći, ali imate i smještaj u Labirintu. Cilj nam je da zadržimo što više mlade ljude u ovom gradu, jer ovaj grad itekako ima šta ponuditi. Ovaj kanton itekako ima šta ponuditi. Evo, u sklopu projekta Do It Yourself mi nemamo samo bedževe i majice, mi imamo i treću skupinu koja se bavi turističkim ponudama. Na neki način želimo biti, ne da radimo nešto na svoju ruku, nego baš u saradnji sa turističkom zajednicom, sa svim, posmatrajući sve turističke potencijale ovog grada, ovog kantona, da mi već kada dovedemo mlade ljude da koristi trening kuću za mlade Labirint, pa kada ih odvedemo u prostor za mlade, da napravi sebi majicu sa, ne znam, uspomenom, da im to bude zapravo uspomena iz ovog grada, da ih usput provedemo i kroz centar grada, da ih provedemo od Brčanske Malte pa sve do, ne znam, nija do izlaza iz grada, kroz druge opštine Tuzlanskog kantona, da oni vide kakve to mi ljepote imamo, a ljepote o kojima se baš toliko često i ne priča s pozitivnim kontekstom. Ima li nekih planova? Znamo mi da vi znate organizovati ulične akcije, jedan zagrljaj, je li tako? Evo, radimo i na tom polju. Svakako naši volonteri su, baš su jučer imali sastanak, imaju timske sastanke srijedom, planiraju aktivnosti što ove interne sa njihovom djecom i mladim ljudima u njihovim sekcijama, također planiraju ove za široke narodne mase, kako mi to volimo kazati, aktivnosti. Svakako da će Radio-televizija Tuzlanskog kantona, koja nas evo među prvima i tekako podržavala u svemu što radimo, biti obavještena i vjerujem da ćete vi pravovremeno izvijestiti vaše gledatelje. Moramo doći malo i u Labirint.
I tekako. Bujrum, što kažemo. Mi a to i uvijek ove kažemo. nove prostore Tako je, organizacije prostor za 8 iz mlade, 8. organizacija 8 iz 8 u Domu mladih i trening kuća za mlade Labirint u sklopu školskog kompleksa osnovne škole Simin Han. Tahire, hvala za gostovanje. Uz malu zamolbu da ostaneš kratko sa mnom, jer imamo na telefonskoj vezi Damira Šantića iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.